Bathandile umdala ukuthi uMthandeni unominated for the best music video kumasamanje. Ufila kanjani lokho? Ngijabule kakhulu ngoba lonto le nginominate lapha nje nabantu bamanye lokho nje ukukhulu kubona i-best umaskandi khona naye kodwa asiyi-aplayelanga siyi-company kaMthandeni because sibukile ukuthi hayi umaskandi vele siyaziwa sibakhulu siyathandwa sinabantwana abaningi so ayikho into ezomu-special so Mthandeni ukuthi masa-aplaya siyi-MMA singene kulawa ma-categories angama-10 angula so nje lekho ngithathelwe kakhulu ukuthi ungarolando kuba kuyena indondo siyafunda amanye ama-10 sike singumaskandi nonke kuthatha ithi enkulu ayisekho enkulu ngamele nomaskandi besinaro njengamanje simele asinako sathethe ngaphansi kahle Bomane seboni ukuthi uyabayidla ukuthi music video sibona ingoma njengo Rush Hour sibona abacala abaningi abaqhubeka uMthandeni nakunomfundi wakhe uMthandeni Samba Experience nge-25 besilapho Londi umzukulu njengamanje kuye Great Thando into encane mhlawumbe lokho usho ukuthini ngathi umaskandi umaskandi yakhona kakhulu ukhulile kakhulu noma simention ukuthi ukhuliswa ngoba senza izinto engafani noma uqhamuka nokwakhe abanye bahlele incimbi abanye bakhipha ama-hit abanye bayaswenka yabo kuningi nje okwenziwe ngabantu abahlukene kwagcina kwenza ukhandela umaskandi ukudla noma isithunzi so siyababonga abantu babambe iqhayithi nomaskandi phakame abafana nami njengomthandeni SK kanye nabo bonke abafowethu abakhona. Ntomdala siyabona la abafowethu osebenza nabo oKithi siyabona uGulana oNkintsho mhlawumbe kungenzeka ukuthi kube khona umculi noma umfowethu uphuma ngaphansi kwegqaumeli njengoba siyababona onjalo uphuma ngaphansi kwegqaumeli. Hayi ngenxa yokuthi la asibaphila amanga kuleli ikhaya ngokubona i-State Brothers nje bakhona abantu abazophuma kodwa hayi ngokomculo bazophuma ngokwamabhizinisi thola ukuthi mhlawumbe umuntu mhlawumbe sene-security company mhlawumbe inkintsho security company ngesibonelo mhlawumbe ishilisi sene-bhizinisi elithile mhlawumbe yidla mhlawumbe sene-ekhishi ngesibonelo mhlawumbe futhi sene-veni lapha elisiza abantu emakhaya so inhloso enkulu ngami ukuthi phila ukuthi kumele sonke phela so mazofaka lokho engqondweni wabantu bafowethu sibenza nabo izogcina wenza ukuthi uma ngathiwa wena ufana namhlanje esebenzisana nabantu ngasithindile uyabona so lokho ogcina ncini ubhuti isigqoko setambo laphana ubamenshini kwenye interview ukuthi uzokhipha i-album ebiza ihloko esidibene nakho usubuzile usubuzile ngiyajabula ukuthi uzala uzeni lamathaba bangiphosa kwenyathi igama lakhe kusoze laphela ngencwadi zamiqhawe so noma izigama lababa shuthi baba kusaphila noma engasekho kodwa igama lakhe lihlala linjalo ngoba ukazana inkunzi leyimina usho ekanti babalekani indlela ephila manje sebesina